ngoba sekufanele anikele. Bakhuphukile ke bazalwane intaba. Wafika uJesu wenziwa lezo zinto ezenziwa uNkulunkulu. Hey sifuthi nabo bamangala. Wathi uJesu lingabatsheli ukuthi bekwenzakalani la. So namhlanje bazalwane sizoqedezela inkonzo kaJesu ilanga lakhe lokuvuka namhlanje. Ilanga lakhe ethi uApostle uPaul athi ukuze ndimazi kwanamandla uvuko lwakhe. Yini lesifuna ukuyenza namhlanje? Sifuna uNkulunkulu uzogcwalisa abantu bakhe ukuthi baze amandla okuvuka kwakhe. Ukuthi kusho ukuthini bazalwane? Ukufa kwakhe aphinde avuke. uJesu uvukele ini. Ngisho ukuthi bantwana basekhanyiswe kumnandi ngcwele ukudumisa inkosi ngeGood Friday. Zimnandi zonke inkonzo. Kodwa manje when it comes to Good Friday kufike kuvuke lokho. Ake ngidlule nje bazalwane. Soshaya uMcube eyi1 bakumfunza izululazisi. Ndizulula uMcube eyi1 nje ndithi nje na kukuvuka na kukuvuka komzimba Ngiyabonga loGcobo ngimtholiso. Ngoba uGcobo lathethelwa incebo yayingizala ngina 9 years. Ngisolusa izimvu. Kodwa uyibona ukuthi into kaNkulunkulu ayipheli. Namhlanje siphuma nge64 years. Ukuthi uNkulunkulu noma ungajika endleleni akapheleli inhliziyo. Uyosala behamba nawe. Athi noma sengihamba efuneni wethuthi nokufa nawe uNkulunkulu uhambe nami bazalwane. Naze ngayithola lento kade ngiyilwela. Ngizofika la eDaveyton ngoba bengilwela nenkonzo ngoba bengiyazi khona. Ngisitshela ukuthi ekuthembisa ngizayithola. Kana la ngizothola kuyazi uNkulunkulu. Uyazi umuntu obekana yona. Ukuthi ngizayifumana kuphi. Ngisuthi bangcwele. Kumnandi ukhoza uNkulunkulu. Amen. Ube patient uNkulunkulu. uNkulunkulu bazalwa nguNkulunkulu wesikhathi. Akazi thina ngoba sijaheni. Akazi izinto thina ngoba sithi isikhathi siyahamba. Isikhathi saziwa uNkulunkulu. Isikhathi saziwa uNkulunkulu. Yebo. Tangala uNkulunkulu. Jesus. Tanga mani nokuvuthi kunzima. Ukuthi sihamba uJesu
uJesu ukuze abe uyabethelelwa. uJesu uyasithwala lesiphambano. Uma ngithi ngiyasibheka uJesu ubehambelwa aphinde avuke. Ufuna ukuthi nakuwe namhlanje noma uhamba uwa vuke ufike eGetsemane. Amen. Ukhona obahlupheke. Jesus. Wesubhlungu ngenxa yethu. Yes, Lord. Ebona ukuthi umhlaba uyabhubha. 19 verse 8 lithi wefuna nokusindisa okulahlekileyo. Wayesibona ukuthi silahlekile. Wabona ukuthi siyaduka. Wathi ngeke. Ngalelo langa mosikhuphukela ngenhla. Uzake bathe kwakuyindoda efishayo. Kodwa le ndoda efishayo yayizithanda lezi ndaba zikaNkulunkulu ngoba uJesu lithi wayedlula ebheke eJeriko. Uma ebheke eJeriko wadlula la kufanele khona ukuthatha lapho kunoZake khona. Wathi Zake izingingi shortcut ngoba umuntu engiqeqesha uthi suka kule ndawo uyangazi vele ukuthi uba indine story. Ufuna manje zibe zithi story. Funa izishort ebazalwane. Ngoba angikafiki yakhona. Manje elela nje ngisachayela ukuthi nizwe lento kaJesu ukuthi uthi ke ngoba uJesu uthi Zake uZake uyaphithizela. Ufuna ubona noJesu. Uyabangamiza ngoba ngifishi. Uze uyazama nokugibela phezu kwesihlahla. Ngoba ufuna ubona noJesu. Wathi uJesu kawahle Zake sikhuluma indaba manje. Wathi seyiphela indaba yesihlahla. Ngiyamajina ehlala phezu kwesihlahla. Kungekho nesitulo phezu kwesihlahla. Kodwa ngoba wayihlalela ukuzwa lezi ndaba zikaJesu. Uthi uJesu yehla Zake. Sikhuluma indaba ayiseshile. Uthi Zake uyazi uthi lufikile usindiso kwakho. Ngo ithi izwi lenkosi uZake wayecebile enemali eyesaziwe endaweni ukuthi ngiyena onemali kodwa wayengenayo lento kaJesu noma ungandani kodwa uJesu aphileni naleyo mali iyohamba njengamanzi. Funa bekhona uJesu ngoba Yebo. Ngoba ungaba nani kodwa funa umbuso wamaqala okunye lokhu kuzolandela ngoba uNkulunkulu unakho. Amen. Unakho uNkulunkulu kusikabisa. Yes. Uba umkhonto eshilo. Uba umkhonto ukhuluma into engiyengahlala speaking ngabheka iTV isakhuluma le ndoda isithi makunikela ama-1000 yashintsha inhliziyo yami ukuthi ngempela sinityaziswa umnikelo. Thina abantwana bakaNkulunkulu sihlala sengathi siziy'nkebisela uma kuthiwa kuthulwe nge-1,000 rand kodwa umuntu uyakwazi i-1,000 rand ukuyispenda nje nabantwana bakho more than that. Kodwa uma kukhulwe nge-1,000 rand endlini kaNkulunkulu uNkulunkulu yena afumane i-change instead bafumane imali ukuze nawe uzothola impumelelo because noma uyawuthandaza uyawuthandazelwa uzukhuthuka iy'nwele uphumelelo because into ephumelelisa yi-finance bazalwane. Yi-finance khulula ikhosha likaThixo ngoba uvele ungenalo uzawungenalo la khulula imali ongazenza isikebusela into engazisikebusela ufuna ukukhulula imali ukuze ivangeli lihambe imini ivangeli ngoba wena imali yakho manje uyithe khona uyidla futhi iphelela khona kuleya khona kanti moyinikele uNkulunkulu imali yakho iyabuya. Uthi ngenye ilanga umfundisi wangifuna ingqondo wathi mawunikela imoto ufuneka uyazi ukuthi ixabiso la limali noma unikelela umshado noma ngabe unikelela indlu
wathi funeka uzazi ukuthi ezinto ziwetha malini. Funeka uthathe i-10 uthi unikelela umshado, Nkosi yami. uthathe i-2 cent uthi unikelela ukuphumelela, uthathe i-5 rand uthi unikelela indlu, Yeah. uthathe i-5 rand uthi unikelela imoto. Funeka uyazi ixabiso lemoto, uthi bafuna imoto. Dedela isipaji uzobona uNkulunkulu. Dedela isipaji uzobona uNkulunkulu. Uyabonakala bazalwane kwi-finance. If we tight, ungayithathi kancane. Mangiqala ukunikela i-tight, ndayinikela i-30 rand. Ngithole imali yami yasemsebenzini encane. Ngathi ake ngiyenze lento. Inzima yona bazalwane. Ayinzima. Hey, Hayi, yabalula. Ayikho lula. Kodwa ngifuna ukucindezela inhliziyo yakho. Futhi uzokhala. Nginikela ngayo ukuphela kwayo. Yabona futhi last month ngafu uNkulunkulu i-respect. Sengiyilingile bazalwane yonke le minikelo. Ngiyayazi. Amen. Ngiyayazi yini ngithathe ngawo le ndawo. Ngelinye ilanga baba umfundisi kwakukhona umfundisi owayevele eKenya. Ngisaphuma kule yabantu engangiklona. Wathi lo mfundisi abathemba uNkulunkulu makeze ngama-1000 rand. Kasuma kuqala ndayinikela 1000 rand. Ndandinikela inkonzo endikuyo ngoba ndandiyibona uba yiyo yenza ukuthi sihlupheke ekhaya. Ayithatha 1000 rand. Ngayibeka ndithi ndingenayo futhi ngathi nje ithathe ngoba ngiyibona le nkonzo ukuthi iyangihlupha noma ngisasondela ngijabule ngoba le nto uNkulunkulu angibizele yona angiyenzi kanjani ngoba ngiyibambile mina. Wayithethela khona. Wathi futhi lo mfundisi wayeseKenya wathi angilibhali. Wathi umuntu uzozela lento ayithembise uNkulunkulu. Atshela uNkulunkulu lento ayifunayo. Ayidinga ngizotshela uNkulunkulu. Into efuna nguwe lento bekwakhiwe nguNkulunkulu. Hey bazalwane yazi ngayithethela le mali. Wathi nizoza nayo phela kwanyanga. Ngayithetha ngayifaka envelopini futhi inhliziyo manje ifuna ukushintsha kodwa ndathi Ufuna ukuthi lento endiyayibona Nkosi yami. ukuthi yiye ngibambezele endleleni. Ndiba ngangena kule nkonzo ngithi bazangiviliza. Hayi lutho. Ndiba ngangena apha hayi. Ngazofika la eDefton. Ngakho ndizihambela nje. Kodwa ngiyizwe enhliziyweni yami ukuthi ibuhlungu. Ngoba ngiyeza ukuthi lami banjesele yile nkonzo. Ngoba uma ngabe uNkulunkulu akunikeze into, yena usitshela ukuthi kufanele lento uhambe nayo. Ubusisa abantu ngayo. Ndayazi ukwazi ukubusisa. Kwasho ukuthi sibusiswa sikho. Ngayidedela bazalwane. Kanti lento ngizoyithola la. Ngiyitholile bazalwane futhi ukuyithola kwami ngibambezelanga. Ngikhumbula ilanga ubaba umfundisi eqala ukuthi ngisebenze la endlini. KwakuyiSunday ngolesi ngeMonday. Ngafona umunyuza wathi ngizomkhansela ePretoria. Ngahamba ngafika ngahlala nje mina. Wathi umuntu gogo ngeke ngisafika. Wathi ngishonelwe ingane yami kuphela kwayo. Ngiyakwethemba ukuthi uzomkhansela. Ngahlala lapho ngithe ngisahleli. Ngifuna ukushesha bazalwane manje ngoba ngafika ezweni. Ngokuna mafima ngisamile lapha. Ngiyabona imali enganginayo eyokuya nokubuya. Amsho ngine-10 rand eceleni. Kodwa ngenxa yokuhlonipha umsebenzi kaNkulunkulu ngathi angihambe. Mangifika lapha ngivula ibhegi ngezwe ukuthi ngilambile. Uhleli la sisakafiki. Ngikhangela i-10 rand. Makusekhanga i-10 rand. Kwavele ngigentleman ngapha. Afuna ngilinakile. Manje ngifika ngisazama ukuthenga ngavula isandla sami. Mangifaka 10,000 rand. Ngisalindile ke njalo. Sengisahlala ngilindile. Kodwa usisa ngisafike. Wafakiwa i-e-wallet 1000 rand. Bona ukuthi uNkulunkulu angakuxabisa ngeminute. I-2000 ngihlala la ngishona ngenzanga uNkulunkulu seshumayela. Sengithwala imali. Uyaprovide. Yes. Wakhuluma omnye ubaba waseDurban. Abathi ngibaba kancane sengimkhohliwe. Angifuni bambezela isikhathi wathi lo baba uma ngabe wathi umsebenzi kaNkulunkulu awunoba umdala awunoba ugugile manje ngisabalisa ngithe amadola nkosinza ngisanhla wathi akukuyeza kokusize okhuluma ngakho ngoba uNkulunkulu lento angeke azazi release ngoba wena usebento kaNkulunkulu unento ngeke uzuzithole uNkulunkulu ungadanga umenzele uNkulunkulu udumo lwakhe ngakhala abazalwane imini yonke ngirola ngizwa wavela ubaba uRahluleke wathi abantu bashisha into eyodwa uthi uNkulunkulu esethi iphuma yena umoya usakakarela esitulweni sebaba uNkulunkulu
ungathi phuma uyazi uNkulunkulu Yes. ngisho ufuna uyibambe intshumayelo Amen. ungasitshela ukuthi wena uzohlala esitulweni uthi uzohlala esitulweni uma ubiziwe nguNkulunkulu ubizela ukuthi usebenze endlini yakhe ungabe yisibukeli ungabukeli umfundisi abeliliso lona uthi nguNkulunkulu owadecide wena uzile masisho njalo uNkulunkulu wazakhela abakha abantu ukuthi laba bazonkhonza uNkulunkulu akakubizelanga lana imistake ukubizela ntoni umsebenzi ukubizela umsebenzi Yebo. bazalana ke sigijime senesivile nkasi siye lapha ya kwi Philip chapter 8 lapho ngifuna ukuthi abantu beswe uvuko luka Kristu ukuthi lishukuthini uverse 8 bazalwane uyinkonke empilweni yami Jehova Empilweni yami Jehova bazalwane akasifundiswe lenkosi Amen. uthi iheading yakhona ngiyithanda kakhulu uthi ukulangazelela lokuPaul lokuba ntonye noKristu ulangazelelo lokampostoli uPaul lokuba bentonye noKristu abentonye noKristu abentonye noJesu angazi noma bakhona yini namhlanje abalangazelela ukuba ntonye Ukuba bunye. Njani noKristu uma usabambe naye ngoba ukwazi ukuyizwa le taste yobunye bakho noKristu ngoba kusenezinto ozibambile wena usagqabalazile kuNkulunkulu uphezulu uPaul uthi ngilangazelela ntonye ukuthi ndibe munye noKristu kawufunde sisi futhi ufunda kamnandi yazi isithando sakho kawufunde Ngoba seFilipi verse 3 verse 8 Yebo impela konke ngikushaya indiva ngokukhulu kokumazi uKristu Jesu inkosi yami engilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe Jesus ngikushaya izibi ukuze ngizuze uKristu ngifunyanwe kuyena ngingenakho ukulunga okungokwakhe okuya ngomthetho kodwa lokho okuya ngokukholwa kuKristu ngisho ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngokukholwa ukuze ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe nokuhlanganyela ezinhluphekweni zakhe ngimfuze ngokufa kwakhe uma mhlawumbe ngingaze ngifinyelele ekuvukeni kwabafileyo kungesikho ukuthi sengibambile nokuthi sengiphelelisiwe ngiyabonga sithando sakho uyazi bazalwane lamazwi
wasemnandi kakhulu uthi ukuze ngimazi ngazi namandla okuvuka kwakhe singamazi nje bazalwane ukuthi uJesu khona kodwa kufuneka umazi namhlanje ukuthi yini ayivukele uvukela ama azowadiliva phezu kwakho athi konke ngangokuthanda uthi ngakushaya indiva ngoba ngakulahla ngoba ngangenzela ukuthi ngisuze uNkulunkulu ngisuze uJesu ngoba akufanele besikuthole sifanele sithole uJesu ngaphezulu kwako konke lokho sikubona ingathi kuhle emehlweni kethu ukuze kodwa ngomhla wokugcina wena uzulahlakela ngumphefumulo uthi ngakushaya indiva uthi ngakushaya indiva ngakubona nje ukuthi hayi kuyangibambezela into efuneke ngiyithole kufuneka ndifunyanwe ndikuKristu ndingafunyanwa esitratweni ithi noma ifika nomini ndifunyanwe kuyo uthi ndingasandihlezi endlini yakhe ngokulunga kwami uthi mayibe kukulunga kokukholwa ingabi kukulunga komthetho uthi bekukholwa asikholweni bazalwane kuJesu ukulunga kwethu iBhayibheli lithi ukulunga kwemvelo uthi uNkulunkulu mina kungifanele ukulunga kona ukulunga kunoJesu uyakwazi uNkulunkulu ungabamkela nguJesu ngashintsha usohamba uyokwenza izinto zakho uyeke lokulunga kwakhe ngoba kwakukulunga uma uhlala kulungeni kukaJesu kathana bakuthiwa unasent awucabanga ukuyontshotsha uma ulunge nje ungasindiswanga ungasho ukuthi ayingosenza namhlanje ngihambile ake omnyathi ayothi ngizama into njalo ubone ukuthi angeke ngivuseleleke na ukulunga kukaJesu kuyasikhulumela empilweni yakho uthi ake ngiyeke ukwenza ngokwami ake ngenze ngendlela uNkulunkulu ayishonga khona uthi ngoba ngangifuna umazi ngifuna ukufunyanwa kuye namhlanje ibandla esihamba nalo liyatefa ufuna kumfuza phathi iswidi ekonzweni abancenga abantu elivangeli uyancenga ngiyakuphumelela angeke mina ngashaywa mina ngishaya ivangeli bemina 9 years ngilale endlini yenkosi ngibethe ukuvuka zongena ngamadimo idimo engilizwanga namhlanje bazalwane ngisuthi bangcwele vuka emakandeni umuntu otrust uvuka kunento engiyithandile ekhulunywa ngumfundisi weSwaziland wathi kunezinto ezingenzeka empilweni zakho mhlawumbe abanye abantu bahlekise abanye abantu bahleka uNkulunkulu usekuthestile wakubona ukuthi uright wena lento ungayimela ngisuthi kumnandi kulendlu ngoba sithola imvuselelo yemihla ngemihla sithola ukuthuthuzelwa sithola induduzo la ukufuna ukuthula wazala amen ukuthula wazala amen kodwa ungafuni ukuthula uza disturb inkonzo ungafuni ukuthula sowukhona uma sithi bebufundisi kuthi hayi bazalwane yena ngumtatamisi kodwa singamtefeli asizanga kuye into ufuna ukumhlebela yona asizanga kuye kodwa ngaye ewe sibeke phezulu isekuKristu kunendoda elibizile kunendoda amen ithi umpostoli uPaul athi ngifuna ukutholwa ndikuye Jesus ndikuye amaxesha wonke singafumaneki kwenye indawo ewe singamane sekuvumbulule ibhotini hayi sikuthole ukuye uyazibona ungangena ezindlini amalanga wonke usuthola into manje ukulindele waniyohlola njengezingebandla lakho njengezifo zalusayo kudala uthola bezalwane besithi hey bazalwane lahla uthi umpostoli uPaul uthi konke ngakulahla uthi ngalahla nebhiya leyo ngoba ngabona bayontshisela kanhle ewe afunyanwa kuJesu ndifunyane etywaleni uthi ngakushaya indiva Jesus ngakushaya indiva amen ongathi akukho lutho uthi konke ngangokuthanda noma kuyigugu
kumi ngoba wonke umuntu uma engekakholwa unezinto ezithandayo kodwa ngangibona ukuthi ziyangibambezela uthi ngalahla thina bazalwane sithole inkonzo yokulahla nakungelinye ilanga uJosefa umfazi kaPotifa uyambamba uthi hey woza senze umsebenzi hey wabaleka uJosefa manje waze washiya ibhathi lakhe shiya ibhathi fihla phansi ukuze uthole uKristu ukuze uthole uKristu wabaleka umfazi kaPotifa waze wambophisa eqamba amanga wathi uJoseph undenze decent peace eqamba amanga kodwa kunye wajabulisa uJoseph ukuthi zangayenzela nto yayifuna ngumfazi kaPotifa ngoba wayezazi yena ukuthi yena uanda umthetho kaNkulunkulu. Haleluya. Usashini babumfundisi wathi umthetho ngona wasigcinayo ukuze sikwazi ukufinyelela elukholweni njengoba esishona lapha wathi kungabi ngokomthetho kube ngokukholwa. Lezi zinto sikholwe manje singayi ngomthetho ngoba umthetho bekufanele ukuba umfundisi athi yabona la bantu nami kunje funeka manje ungashoba bomfundisi kusho ukholo lwakho ukuthi manje ufuna ngifike kusho ukholo lwakho ukuthi manje ngiyanikela ukuthi sengiyakholwa manje ukuthi mangikhiphe lo ngubeka la ngiyamazi uNkulunkulu ukuthi uzokwenza. Haleluya. Uthi mayisendlula uthi ukuze ngimazi konamandla ovuko lwakhe. Namhlanje sikwezo date sokuba fune sifundisane ngamandla ovuko lwakhe. Abonisiwe lamandla ovuko lwakhe bazalwane. Abonisiwe lapha lamandla ovuko lwakhe lapha uMatthew chapter 21 verse 13 lapho uNkulunkulu isibonakaliso samandla kaJesu, amandla akhe phezu kwezifo namadimoni, amandla akhe phezu kwemvelo ukubonisa ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu, amandla akhe phezu kwezifo, amandla akhe phezu kwedemons. Ngizawafunda nje bazalwane ngithi nje ukuninikeza nje iqhubu bazalwane kuthe ningathathi isikhathi apha kuthe ningathathi isikhathi singalibazisi ingaziphume lento uNkulunkulu angithumele yona engizoyifundisa namhlanje ukuthi ngifuna ukujova namhlanje umazi uKristu kwanamandla ovuko lwakhe uba wayevukeleni namhlanje uJesu Kristu uvusiwe empilweni yakho unamandla ovuka kwakhe akuna la kuvalela khona ayakuphuma uthi qhubeka amandla ovuko lwakhe awulimithi amandla ovuko lwakhe ungavuka uyimiliyone ngoba uthembela kulamandla ovuko lwakhe thembela kulamandla uJesu lamandla basala loyo uJesu lona wabonakaliswa amandla wakhe ukhula tempileni uyafika abantu lapho bayathengisa azange enze into ofika ukukhululisa bhoko ukuthi ngokuthi kulast verse athi ninikwe mna igunya emhlabeni ezulwini linikweze yena after uJesu efukile shela abafundi bakuthi asambeni bani yohlangana nane eGalili sihlangana neGalili bazalwane uJesu uthi hambani shabafundi bakhe athi ngoba igunya i-authority inikezwe mina wathi ndinikezela emhlabeni wathi naphezulu ngisho nobunana emhlabeni bekukhohlise ngoba kunamakhohlisi langaphandle abathi ukhona ngibuzile mangize Good Friday wathi inagogothwa ibhekazini akuya ndithi ngabe Good Friday athi yo uyakulasi sinyanya somjuda ngithi ngeke ngikhulume nawe ngoba wena uyazi into ikhuluma. Baninzi abalahlekisi abazokutshela bathi uJesu ngumlungu iBhayibheli malilikhipha lithi uJesu ma efika kuwe uzofana nawe lithi lento yiyo kabonakaliswa athi kodwa athi wabonakala uzofana nathi sasi nje abantu bathanda ukukhuluma into abangayazi futhi into ezophinde ibalilise thina sihamba naye kumnyama kubovu siyafela sifela sihamba naye and then ithi lenkosi
ngoba kuNkulunkulu akusiyonto kodwa uthi lokhu nina nikubonayo akusiyiko lokhu mina ngikufisa ukuthi kwenzeke empilweni zethu uthi kusazokwambulwa kwamanje thina sikaboni kodwa thina siyabona ngezwi lakhe bonke abanethembeli njalo bayazihlambulula impela bayalahla izono nemithwalo akubabambezela yalahla le ndoda Amen. yalahla Jesus. yathi bayalahla izono nemithwalo Imithwalo yonke. namanje usesandleni kaNkulunkulu usanyikiza ngomthwalo hey ngiyakuzwela Usesenomthwalo kuJesu. usanyikiza Hayi. ngoJesu ezele abantu ngoJesu ezele uzophilisa abantu Hallelujah. usasindwa ngumthwalo endlini kaNkulunkulu usasindwa ngumthwalo Wasithwale. uthi bayalala ulithi isivangeli Jesus. uzulisa umnandi Amen. ulahle uthi bayalahla izono Nemithwalo. Amen. nabo kubabambe Jesus. wena uyayazi niyabambezela endleleni Hallelujah. iminithi ukuyeka into ongayifuni uNkulunkulu angayifuni Jesus. ngoba uvela uye kuye uthi Nkosi diliza Nkosi. Thatha konke. talking from my experience Yes. ukuthi namhlanje ngifuna ukukhuluma ngayo Amen. ngifuna ukukhuluma ngayo Jesus. uthi ubona ukuthi into zinzima Yeah. ngathi mangiqeda lapho ngicabanga ukulahla ngathi Nkosi lavulisa ngathi bonke abazalwa nguKristu Yeah. kodwa basenze Yes. wathi into abayenzayo basuka nje bashintshe Yes. ngahamba nokhuleka emveni ngoba uNkulunkulu sengisize ngathi ngomsa wakho ngizoyiphila insindiso Amen. ngoba iBhayibheli ithi iyaphila Yaphilwa. iyaphila lento Yaphilwa. futhi sazisebenzele Ah. ukuhlanganisa Ah. uyalila ubhulutya nje ungena ngapha Yebo. sibona ukuthi uzekwazweni Hawu Nkosi yami. singazokuna nomthwalo kusipha Konke lo mthwalo nomthwalo lo udilise ukuze ukwazi ukubona uNkulunkulu ukuze ukwazi ukulalela Nkosi yakho dilisa ngoba umfundisa ngathi udilise Yes. noma ngathi udilima ungafuni wena usazowuhlupheka Unfortunately. lento mayisuke kuwe Yes. uthi Nkosi ngikhathala ngikhathala ukuthwala isandleni kaNkulunkulu Hallelujah. futhi uvele ube confused Yeah. so lana endlini kaNkulunkulu ungalilaleli izwi lakhe Yeah. ungalilaleli izwi lakhe Jesus. amandla ofuko lwakhe Amen. ukuthi ukuze ngimazi kona amandla ofuko lwakhe Jesus. uyathi inhlebele kancane ngale ndoda ukuthi ayenzayo leyo ishusisa abantu igama lakhe yayingusawuli eshusisa amakhosi hey uyazi uma ngabe ebesekhona kuthiwa usa-operate ngenxa Valentine eyidilisile ilahle phansi ehlukumeza amakholwa strong kodwa lo Jesu ngamandla wakhe uNkulunkulu ngamandla wakhe babaninile abanizayithola uthola nyani uthola mbela wakhulula nini ngathi wathi sabathafa ngaseDamascus wathanda ukuhlakanipha nawe ulindele light ufuna ukuthi ubathwa ngelight uzumazi uJesu ufuna ngamathafa uyothi ufunana laphesikani ukushaye ufuna leyo nto thula lowo mthwalo ngiyakubona futhi ukuthi uthwele kanzima Hallelujah. so in my spirit ukuthi uthwele wena dilisa Jesus. dilisa imithwalo Igama likaJesu. wabathuthisa usawule abantu kodwa mayivuka emva kwelakini wavuka sele ngomunye umuntu wathi uNkulunkulu kwami wathi ngumphostoli uPaul uthanda kanjani sodilisa umthwalo sovuka sekuthiwa wena ungumfundisi afika lula bazalwane ngaba ngusingi mother ngincane nami ngawakufika ukuthi ngathi ngiyenza kodwa ngenxa ukhona lo ndimele thina ozolwa nami ngisho ukuthi izinto zikaNkulunkulu ziyasetyenzelwa bazalwane Amen. asizungela kana backdoor lapha futhi
umuntu akudizwa njengalapha emhlabeni. Munye umuntu ozokudizela uJesu. uJesu umuntu ozobayidisi yakho. Uma ngabona ukholelwa kwidisi, uJesu nguyena ozongena. Lithi izwi kaNkulunkulu, uNkulunkulu asuke zinikela kuye zonke izintaba zokuthona, zokugweba nezokuthini. Lithi izwi leNkosi futhi lithi uma ungenaye uJesu noNkulunkulu awunaye. Just abantu balahlekelwa isecret. Bayakhuluma ngoJesu, bayathandaza ngaye, kodwa abafuni udumo lwakhe, abafuni udumo lukaJesu. Bayakhuluma ngaye, ubenze namazalelo behlangana bengcwabeni ukuthi ngibone ukuthi bazama ukuzenzisa ukuthi uJesu bayamazi, kodwa bathola ukuthi hayi kuyakhulunywa nje, but izenzo uJesu zizenzo. Amen. Sizenzo uJesu akukhuluma ngaye nokuthi uthandaze ngaye. Yenza uJesu into ayifunayo uthi ukuze sishare nenhlungu zakhe. Xa uzubuhlungu uyabaleka uye enyangeni, kanti ushare lezi nhlungu. Thina noJesu siyashare. Uthi uma ngabe nilandela mina, usho kuPetros athi nizoshoda kanjani nina ukuthi ningahambi la ngihambe khona, ngoba mina ndanyamezela inhlungu zalana. So nawe uma uhamba naye ulilela ukuthola ubuhlungu, uzwe kabuhlungu, kodwa yena ukhona umpolisi wamanxeba. Saba sinamanxeba, kodwa amanxeba sepholi, kodwa isigazi zona azisuki. Ungabheki isigazi esipholile, lana phambili nomsebenzi kaJehova. Wathi ubaba umfundisi bangitshela ukuthi ngizoma namhlanje prophet, athi ungibonile na. Uke wangivula nje, angibheka ngaphakathi. Kutheni ngasekhohlwa ngokusheshsha nje kuba ndidlulaphi kwangoku inyanga inye ndiyabalisa. Ngithi ngendlela engizizwela ngayo angikwazi ngiqonda bengakwazi ukuma kule tafula, kodwa ngoba uNkulunkulu nakubisile akadlala. Uthe Friday ebusuku afika indoda yempi shukumisa ngo-12 ndangathandaza sangizwa ukuthi yisehlele, lavuka izwi wathi uzohamba uyoshumayela ngelizwi. Ngangingazi ukuthi vele ngiblabe, ngangingazi ukuthi elizwi vele yilelanga vele. Ngithe mangilifunde ngizwe ukuthi ngiyalithanda lithi ukuze ngimazi kwanamandla ovuka. Wathi uyakwazi ukuhlanganisela. Uyabona-ke ngiyalithanda mina ivangeli likaJesu, ngokubuhlungu ubuzwa, kodwa uma uhlela emfundisweni zakhe kulapho azokubonisa khona. Uyahamba uJesu uhlangana nandoda ithile, uthi uJesu ake mfandini akasahambe manje, ke siyovakalisa indaba ezilungileyo ngapha. Uthi ngeke ngikwazi ngishonelwe phela mina. Wathi uJesu ayodwa ukumlandela. Ngisho ukuthi uJesu umlandela noma susho. uJesu akanalisi kufuna kuhamba nayo ngokushoneleyo, unyamezele endleleni. Amen. Ngoba uthi ubizele kuphi, ubizele kuye. Ngoba sishera ni inhlungu naye, sishera inhlungu naye, awaziswa naye kuye kwakungelulanga. Athwala isiphambano bathathe bamkhahlele, athathe kuJesu ayokuwa eyinto yokuhlekisa. Uthe basefika eGetsemane kweza lokhu nalokhu, kodwa kunye ngokuthandayo kuthiwa ngokufa kwakhe kwavela kwavuleka amangcwaba. Ukubona isiboniso sokuthi unamandla nomuntu ozoxhonywa lana avuleka amangcwaba. Kuthi nabafazi ababemlandela kwase awenza amistake uba ngumama olandela uJesu, ngoba kuthi abamlandela kwaseGalili. Uma eyanikelwa wayesevela nebomama khona omnye umama wena owakhipha iphepha edura ngendlela eyisimanga wayegcobisa uJesu before hamba yobethelwa. Kumnandi kanjani bazalwane ukuthi thina nosiko lomhlaba siyazi ukhona osulwele, kunamandla avukile namhlanje. Ngizokutshela kunamandla, thatha la mandla ovuko lwakhe ugijime ngawo, azokusebenzela la mandla. Ungabi sisiyaphi somzalwane, ungabi sisiyaphi sentombazane ezathelebeni yosi amandla okuvuka ngoba makusebenzele manje.
bayintombi ukuthi kubuhlungu kanjani ngiyazi kodwa bawunganyamezela izwi lenkosi lithi ababekezelayo ithi yibo laba bathola umvuzo yibo laba bathola umkhele bakumfundise libheka ixesha lijonge ngoba ngingathi kufanele ngidlulele kwenye indawo ngisho ukuthi bazalwane lona lamandla lithi izwi lenkosi isibonakaliso samandla kaJesu kufunda uMatthew 21 verse 13 ukwasho mna wathi ayivele waqotha nje zangasitshela noma ukuthi kuphela uzumbona ukuthi uyaxoka nomama anqobi ngithethe inyani sithethe inyani sikuKristu nesazela samsingqinela funda isithembu samfushesha Matthew 21 verse 13 wathi kubo kulotshiwe ukuthi indlu yami yakubizwa ngokuthi indlu yokukhuleka kepha nina niyenza umhume wabaphangi kwase kufika kuye izimpuphuthe nezinyonga ethempelini haleluya funda sisifuza waziphulukisa kepha abapristi abakhulu nababhali bebona izimangaliso azenzayo nabantwana bememeza ethempelini bethi Hosiyana kuyo indodana kaDavide bacasuka bathi kuye uyakuzwa lokhu abakushoyo laba na uJesu wathi kubo yebo anizange nifunde yini ukuthi emlonyeni wezingane nowabancelayo uzilungisele indumiso na haleluya ngiyabonga nasi isibonakaliso esabonakala ngendodana kaJesu esabonakala ngendodana kaMaria uJesu lithi waba namandla phezu kwekufa wabonke laba bekula wabakhulekela saze sabonakala isimangaliso samandla kaJesu wabakhulekela wangena ngemvubu wathi lena yindlu kaBaba yokukhulekela akusiyindlu lena yomiqoloba yezihangi yabathengisa ngeimali nabenza yonke lento lemistake iphina mfundisi kum nobikemeli iyangihlupha manje yangidisturb devil is a liar man yashumayela ibeke yashumayela lalela Satan namadimoni akho lalela intshumayelo Satan namadimoni akho uthi yangena lendoda yaqhumisa imfuvu ngoba manje basebenza izinto zabo endlini kaNkulunkulu abanye bethengisa abanye besenza lokho nalokho kodwa uNkulunkulu uJesu ngoba wehlele phezu kwakhe enikeze igulunya lokuthi wena ungaphezulu kwako konke wabonakala ngalelo langa uJesu waphilisa impumputhi wakhulekela abantu baphila abantu mshuthi isibonakaliso sika Jesu lapha sizoyifudlula futhi siye lapho amandla phezu kwezifo namadimoni 24 uMateyu 4:23-24 funda 23 no-24 nesihlobo sami angifuni ukuba mude man Matthew 4 verse 23 24 uJesu walihamba lonke laseGalile efundisa emasinagogeni abo eshumayela ivangeli lombuso ephulukisa abantu ezifeni zonke nasebuthakathakeni bonke udumo lwakhe lezwakala ezweni lonke laseSiriya baletha kuyo bonke abagulayo abaphethwe izifo ngezifo nobuhlungu nabakhelwe ngamadimoni nabanesithuthwane nabafa uhlangothi wabaphulukisa amen bonke ababegula uJesu wabaphulukisa kubonakaliswa amandla ovuko lwakhe ngoba lezinto uJesu senze emveni koba sevukile amandla ovuko lwakhe waqala manje wathandaza uJesu wathandazela abagulayo baphulukiswa bonke abantu esinye nesinye isifo ngelinye ilanga uphulukisa intokazi ayinethombo legazi eyayiseyishobole eyayiseyibhadele imali ezishisiwe ezinyangeni sakephelelwe imali lisho njalo izwi lenkosi lithi yayiseyiphelile imali kodwa wezwa ngalo Jesu wambona lo
uJesu adlula yathinta nje just igamethi amandla kuJesu ufuna ukutshela ngamandla man akuJesu ukuthi uJesu unamandla kuyo lo wanyatsayo lamandla ufuna ukuhamba uthandazelwa uthelwa ngama-oil aphalasi uthelwa ngako konke lo ngokumbiza kuphela John chapter 1 verse 12 athi bonke sithi nawo bonke abamamkelayo yibona abanikezwa amandla amandla ofuko lwakhe akunikezwa amandla ukuthi wena uzokwazi ukukhulekela ingane yakho utshela usathana namadimoni akho uthi akhulume nawe wena tete khulekela ingane yami namandla kuwe uthi ngesuku uJesu transferela kuni uthi bahlala zansi athi mina nizalwanga nina ngakuthanda kwankazana ngakuthanda kwamuntu nina nizalwa nguThixo uNkulunkulu soda ngayo wena uphelele Ayisiphelele. zalwa nguNkulunkulu Yes, Lord. uwa nonyeza uNkulunkulu uwa nonyeza Yini lo mathekisi. uvuka lakhe Amen. athi bonke abamamkelayo uJesu basuke ngababetha ngamandla Jesus. unamandla wena Yes, Lord. asinje uyadawutha Yes. ande uyazi nokushaya Lord. udawutha ngeke yenzeke letho yabona mawudawutha mbisa kuseni Yes. ubizete Hallelujah. ishaka ndoda mayihlabelele Amen. ukuthi isikhathi angina hlabelele lengoma uyise ithi nasentambama ithi ekuseni uJehova Yes. ithi nasentambama Yeah. Yes. uJehova lona basalwana Yeah. ukuthi uvuko lwamandla wakhe ngabona lapha lokulimithe khona niyavulela Hamba ngala. ukuthi hamba Hawela nala. ithi hambani niyakuzenza abafundi zonke inhlaka Yes, Lord. uthi nathi kanti bathole uthi nibabhabhathise ayisi Yes. Amen. Yes, Lord. haleluya Jesus. kumnandi basa uNkulunkulu Amen. kumnandi ukhoza uJesu Jesus. ukuthi ukuze ngimazi nangalamandla ofuko lwakhe so yamazi le ndoda zininzi iimoto ezibhalwa yile ndoda engizithandayo kukhona nale ndoda engiyithandayo elapha kuma-Efesu chapter 4 athi ngiyanivuselela ngoko mna mbantu wasenkosini uba omnye nomnye makabe wabizwa wabize ngalo uthi ninyamezelana nibekezelelana endlini yenkosi nisenziwa luthando uma ufuneka ukubekezela lana usho sesizokubona kahle ukuthi waluthanda unabo usho njalo uyayiqala le ndaba ukanti athi weza ukuzokhulula nokuletha uthando enethanda sihle uzwelo umuntu endlini kaNkulunkulu ube nothando endlini kaNkulunkulu azakhulula sakhululwa kuzo zonke inkinga esasinazo zochuku nokulwa baphinde basuka abantu bafuna uzolwa endlini kaNkulunkulu uyabona-ke le uhambe ngokoke ucabanga ukuthi lana kuyaliwa lana kuliwa Sizokhonza la. lapha siyakhonza lapha siyathandana lapha siyasizwa siyaswelana ngoba kungamandla uJesu wathulisa kithi ukuthi manje mangimzwele uma nginako angenakho manginike asikhulumi kami abuse abanye abazalwane uvela sebengizonalo awusudala nako hayi nako amandla uthatha istep of faith man uyamandla kaJesu ungadana ngimihla nje ukufundisa yothatha iwisha ngoba bafundise unako naye yahlangena ngomfundisi nje wena ngoba afundisa usitshela ukuthi unako konke usitshela ukuthi unako uthi ya ngoba ungumfundisi kufanele abe nako
Ufunda iCorinthians ithi umelusi wezimvu. Uthi izimvu umelusi. Hayi manje ithene zangigqwetha mina. Yafuna ngale ndlela. Ngifuna ngale ndlela. Uthi umelusi wezimvu. Umelusi wezimvu. Ithi unegunya lokusenga adle amasi ezimvu. Umfundisi udla ebandleni. Yanhlabela njani? Amen. Udla ebandleni umfundisi. Njalo. Njalo. Imali yakhe. Odla ibandla. Asiphambelene bazalwane. Into sozabana. Bonke izinto zakala zaphanjaniswa. Uyakora indawo isakhe. Uphambanisa izandla. Washo ukuthi insikelelo kufanele ithole ngomncane. Ekhona omkhulu. Ngisho ukuthi ngathi lana kufanele sibambisene izandla. Ithi umelusi wezimvu kufanele uthi akunakona usizimvu engawadli amasi wawo. Ayikho leyo. Uma umfundisi ngamenza isithakalala. Kodwa ukuthi umfundisi lana eScripture kuyinto yokuhlekisa. Abantu babonga abafundisi njalo. Ihlazo bazalwane. Akusikona lamandla la khuluma ngawo. Ohamba umpela. Bazalwane mina ngiyasindisa. Ngikuhluphekile kakhulu bazalwane. Noma ungababuza sabangakutshela. Kodwa ngathi usindisa kwami. Kasho ukuthi yaqhubeka lento. Yesukela ephelayo lempuphu. Nathi ngemini. Mina ngisifundela izwi elihlezi. Kafika inkani enhliziyweni yami. Ngathi angisayocela mpuphu. Khathela ngiyamtshela uNkulunkulu. Uyabona uyahlupheka kwamtshela uNkulunkulu. Amen. I'm talking from my experience bazalwane. Jesus. Ngathi Nkosi ngikhathele. Yeah. Ukuphuma ngezitsha. Nkosi yami. Khathele ngasingahlala. Yazi ngambona bazalwane uNkulunkulu. Wasala ngafika. Suke. Mhlobo wami ufikile ukuvakashela. Yazi nginatiye. Athi hayi ngizothumela umntwana obethele itiye. Jesus. Hey, yazi. Uyaphuma ukubona lamandla. Avuka amandla empilweni yami. Jesus. Sukela that day. Ngasebenzisa izwi. Ngathi sazongiphinda ngicele. Kusho ukuthi yini bengiyibambezele. Kusho ukuthi nawe uyibambezele. Abukela. Nkosi yami. Ngoba uNkulunkulu kunento abekele yona. Amen. Kunemvu ayibekileyo uNkulunkulu. Jesus. Esasho kubekho. Athi khuphuka nonyene yakho. Uyandenzela umbingelelo. Uthe esakubhadaza. Esaphumtana ebuza. Athi iphi nabantu lento izokwenza. Ayibonakali. Kodwa uNkulunkulu wayengafuni umntwana, wayefuna inhliziyo. Yeah. Wayefuna inhliziyo kaJesu. Uyayathinta inhliziyo. Wayengafuni umntwana. Wayesebenza nenhliziyo yakhe. Ukuthi mangingathi ndithi ngamnika isikhathulu nganginika na. Wabona ukuthi uNkulunkulu ayi le ndoda ngihamba nayo. Iyayivuma yonke into eshiwo yimi. Wathi hayi ungabusala menzakalisa umntwana. Lona manje. Sengiyithile abantu ukuthi izovela ithi. Wabona uNkulunkulu wathi yabona na. uNkulunkulu uzokwenzela umlimo. Funa uyifundile imoya. Amen. Uthi lo ushukuthini. Yes. Ungavela nje ugijima ugcwala indawo yonke. Uzothula umoya kanti uNkulunkulu okhulumayo. Amen. uNkulunkulu ufuna into. uNkulunkulu futhi into engiyaziyo mina. Akafuni into ongenayo. Naleminike lebizo lapho uyayazi sinayo. Uyayazi. Justice Global namabomu. Uyayazi. Uyazi uNkulunkulu sazi umuntu angamnika imbewu. Jase abantu bafuna imbewu ukuthi beni ayikho ubakhona ungakangufaka okuncane. Kufanele ukhiphe lokho. Yeah, ukhipha lekho ibize. Amen basalwana. Amen. Wanikela lo. Uthe sabheke ifu. Yezi imvu yahlatshela. uNkulunkulu efuna inhliziyo yakho. Ukuthi uyangizwa na. Bekafuna inhliziyo nawe. Ufuna inhliziyo yakho ukuthi uyamuzwa na. Amen. Ungahambi uyocela. Wena khuluma noNkulunkulu wakho. Uzabe wakhuluma. Akubekele. Into engcono. Yena ngakubekela into engaphezulu ekhaphe ngiyocela. Phela ukuthi ubekele umsebenzi. Ngenxa yamandla ovuko wakhe. Isitha amandla ovuko.
nokulimitha indawo qhubeka nokukhuleka qhubeka nokukhonza uNkulunkulu uthi uze ndifunyanwe kuye namhlanje bazalwane noma ngabe isimo sinjani mawutholakale kuJesu mawufumaneke amandleni ovuko lwakhe ukuthi uzengimazi namandla ovuko lwakhe kungako wavela wayeka yonke lonto uthe masevuka kuPostoli uPaul waqala manje wafundisa kukhona lapho ngimkhumbula khona nathi le ncwadi mangiyifunda lakhala ithi wabasa uPaul waphela inkuni wahamba wayopheza inkuni ukuthi makuse kusashisa ukhuleka kungadala ngisho ukuthi yanivuselela mina mbanjwa wasenkosini ivangeli uma siphila fanele siphile njengayiboshwa asingaliphili ivangeli uthi mina mbanjwa wasenkosini uthi ngiyanivuselela mina endibanjelwe umsebenzi kaNkulunkulu uthi ngoba ndingaphandle kodwa ndisejele ngoba kufanele ngenze lo msebenzi wenza nokungasawufuni lo msebenzi wenza nobulele yebo akuvusa uNkulunkulu avuka Jesus ukuthi ubuthongo bebu wekunjalo kuMpostoli uPaul ithi mabenjalo vuka ebusuku vuka uNkulunkulu bevusa ufuna ukwazi Nkosi ungivusela nikhulume noNkulunkulu ukhulume kamnandi kanjani ebusuku ngoba ukumbulele kuquiet thatha iBhayibheli uvuke noma ngumqolo wodwa uNkulunkulu uthini usuthi uthi mina manje wasenkosini uKristu makakhule impilo zenu amandla ovuko lwakhe mawasisebenzele basalwane mina ngiyazi njengoba ngebe ndawo nje azilini ukuthi ngisemsebenzini mina ngizobuya ngimtshela uzongikholela ewe amanje obuntu ebangilapha nje mina working uyaphangela njalo uyaphangela ngisempangelo ngizobuya nobufakazi yithi la besisiza ukuthi uNkulunkulu ukuthi akasebenzi uyasebenza mina ngizohola ngiyazi siyaphangela apha Rumpis bangema kuyizawuhola ngiyazi ukuthi ngizolanda intosa siyaphangela sihlokile wena ubuhlalo zofuthi uzohola ke ngiyakuzwela wena awuthanyeli awufrendi nezitulo izinto awuzilozobheka uzohola njani uyohola ntoni ngoba wena awufuni ukuhola akekho bazalwa ntohosa njengoNkulunkulu uNkulunkulu uyaholela futhi awunikeza ukuthi ngifuna malini uNkulunkulu akaholise nje usesurprise uyathulula akuholise uNkulunkulu mina ngisemsebenzi ngiyazi ukuthi ngiyahona zoya ngitshela sebenza futhi ngisafuna ukusebenza ngaphezulu kokho ngiyafuna futhi ngiyaphuma bazalwane ngiyosebenza ngibuye ngithwele isakanyana lempuphu ingithuthi iphethe chef lana uzohluma athi akusebenza wena gogo ngiyabona mina ngisithi njalo wena ungenza better than me gogo makusebenza wena thina sihleli nisengilele asiyazi ngishuthi bazalwane ke babufundisa abanga ukuthi ngase ku right